Sibongisa koNcube. Qala phansi. Qala phansi. Ya. Mina igama lami uCosmas Ncube, ngisuke endaweni yaseNtabazinduna. Mina ngisukile lapha ngaeZimbabwe, ngasuke eZimbabwe ngaeBotswana. Ngafika eBotswana, ngafika le ngasifika lesenzisa profita siqede lapho sanikezwa imali. Imali leyo manje sinikeze sathi sechayithuna. Manje sechayithuna sasuka savela koBulawayo sangabuyela eBotswana. Manje singabuyela ngeBotswana balanda from Botswana bazozofika lapha eGoli. Mayefika lapha eGoli bangithola imali leyo i60,000 bula. So mbaqinile leyo mali, so kathi sibalandele bazongithola ikhona lapha eGoli. So leyo mali bayifuna back. So mina nginguCosmas wakuNcube Isibongo ngokuzalwa, abaningi ithemba liyangazi. So ke mina ngihambile ngaqila labantu baseBotswana, so baze bazongithola ngikhona lapha eGoli. Kathesi songikhuluma kanje. Uhlala kubantu bani istrata? Ngihlala kuTwist noCaroline. Iflat yini? Stratbok. Iflat yini? Stratbok. Enumber bani? 92 9 floor. Enumber 2 92. 92. Usonda iphi inkonzo? Ngisonda uThova Apostol. Sonda uThova Apostol. Ngisonda kuPlemnovon Maras. Plemnovon Maras. Ibandla uThova Apostol. Ngaphansi kamfundisi ubani? Ngaphansi kamfundisi uChris. uChris. Wena ngubani? Wena uyenzana eChurch? Mina ngiyakhulekela abantu ngiyaprofita. Uyakhulekela abantu uyaprofita. Uyabona ukuthi ubutsotsa budlisa? Ya, ubutsotsa budlisa. So labo barobhileyo abanye esingakabathola esingabaziyo uzobaphatala njani imali zabo? Hayi babuya izobabisela imali zabo. Nanto zabo singahamba. Batshela abantu ukuthi uthenga imoto ngemali yabantu, wathenga izinkomo kathesi sokuthi uyenze njani? Ngithenga imoto imali yabantu, athenga inkomo, so kathi sibathi ngithenga lezo zinto ngilethe imali yakubheki. Inkomo uyithengile, uthenga inkomo engani? Ngithenga inkomo ezingu3 plus 2 kade nginaso i5. Kade uyithenge futhi lezempilo uyithenge ngemali yabantu? Imali ngathenga ngezimali zeZimbabwe. Imali yabantu. Imali yabantu. So wena usebenza? Hayi mina ngisebenza. Udla imali zabantu, uqila abantu? Mina ngisebenza ukuthi ngikhulekela abantu, so abantu bathi azihambanga izinto zabo, so sebelandela imali zabo. Batshela abantu ukuthi ubanjwe njani lapha okwenze wabanjwa namhlanje, ubanjwe njani, uhlangane njani lo muntu wacela ukuthi utshontshele imoto nomtshoti imoto okwenze njani? Khuluma. Bangifonelile bangi-WhatsApp bathi bona balahlekelwe imoto. Imoto yakho nasesithi kabuye sikhulumeke bebile 7,000. Bebuye ngapha ngababuya namhlanje kuseni, ngomele uyizolo bathi basagijima balungisa indawo zamapholisa. Babuya namhlanje kuseni bafica lapha bangithola ngiqeda ukugeza, bafika bangena lapha. Mabengena bafika bahlala phansi, bathi bahamba bafika khona bengu7 bahlala phansi bambuza bathi bona bathontshela imoto. Ngathi imoto le isithengisiwe emuntwini ongumlungu. Basesidayi bona imoto bakuzwile bona balanda imali yabo engasuka la eBotswana. Batshela iqiniso ukuthi hayi labo bantu athi batshontshelwa ngemoto, mina kade ngicabangela. Abantu bengatshontshelwa ngemoto bengicabangela Ngoba ntinga imali. Siyabonga Cosmas.